mfowethu akayi-avoid lowo mcimbi leyo. And umbelasi noma duyaza ngoba nangukhona yabona kulama-interview okhozi mfethu umthandeni fana ayijwayele lento ukuthi mangabe ebizwa ku-interview esukela angajwayeli ukuya kwi-interview lamasimba lawa uza kwabe engakayi yabo ngoba into enzanga ukhozi ufela ubiza manje uzobabiza bomabili onothisa lifela ubize nakuqala afike yena akushoyo mase kubizwa lo azosho lo doda azowusho yena esegxibha lo othola ukuthi akakhuluma ngalutho ngayo lo yabo so fane ngempela ayiqaphele naleyo nto ukuthi mayibizwa ukhozi azi ukuthi ufika nini so nje kuyinto kanjalo bafowethu lento ukuze avoideke nje umthandeni akahlukane emcimbi womcineka noKini Shandu amaphusi lawo ahleze against yena ngaso sonke isikhathi labo bantu abakaze bakhuluma into eyiqiniso ngomthandeni mokhuluma ngoKini Shandu nolokhuza nomcineka kulezinto zabo zempucuzeko abakaze benza iqiniso kumthandeni abakaze ngikhuluma abantu ababahleli bemcimbi kuzogidlwa kuthiwa like ngitshela ngento esimple abakaze babalokhuza baba neqiniso uma kuthiwa kukhankaswa iy'ndaba zama-red nation nama-blue nation ubathola phakathi bayakhankasa lapho bona lawo maphusi lawo akayiyeke indaba yaleyo athenda lowo mcimbi lezo zintsha lezo akayiyeke because vela le ndaba isebenzi ukunalokho uhleze viwo ukuthi uzokwehlisa nganike isithunzi kulowo mcimbi uzokwehlisa like into enozimdola Mcineka bonke akayiyeke ayempela kumele ayigweme nje kwangempela akayigweme akayiyeke like serious akayiyeke yes into mangakusebenzeli khohlwa yona phuma kulo ayikho umntwana ayisekho into ashoda ngayo emhlabeni ongathi ikakhulukazi kulento nje umculo wamaskandi ayisekho into angenzelwa impucuzeko mayethe akayi kuzolimala bona ngeke eze kulimale njengoba wayithatha lo decision 2022 kwalimala bona umcineka laba sebekhohlile omcineka laba bacishe kwanqamuka ama-contract wokuchazwa lapha umnyango wakamasipala lapha eThekwini kwacishe kwanqamuka indaba ye-contract the way umcimbi wakhona owaba unsuccessful ngakhona last year bekuyi-last chance kwaphoqa ukuthi kumele behambe beyoguqa kumthandeni ukuze kuzobuya leya contract because i-contract yabo ibiphela after 10 years bese kukokugcina last year umcimbi wabuba unguphumelelanga last year ubungeke uze uphinde impucuzeko ibe khona impucuzeko ibingeke ize iphinde ibe khona ukuba iphumelelanga last year but bahamba bayoguqa kanti bayomnayina nosuku basaqhubeka benza the very same thing ababenza back in the days 2017 2021 lento ngaso ngesikhathi impucuzeko it's about favoritism betha kahlakaniphe manje mfethu phela naye ngeke njalo ngaso sonke isikhathi uyakhunjuzwa fane naye manje futhi kube khona izinto azoyimele ukuthi akuyenzile ngoba ezezinto mfethu umthandeni mfethu kuxoliswe ngale inhliziyo yakhe avume hayi mfethu usaqhubeka uyayenza into khona ezinye zezinto mfethu akufanele mekuzona ethi hayi ufake ilokho ngiyacomplaina nina nje ilokho like ngeke zimsebenzele lento ozimdola kwimishini ileyanto ibikwimishini leyanto leyanto ibiplaniwe ngiyakutshela futhi kwi-drawing board yakho mangase ubamba uzimdola njengamanje umcace ngemvubu engabakhipha bonke labantu abampla abathe akenzela amasimba awenzile engabakhipha bonke laba bantu ngikutshele mangase nje umcace kahle engayikhipha iqiniso lomuntu uyazi ukuthi yena ubeyiplane nobali yakayenzile into nje ilokhuza abukho ubugebengu ongabenza ngalokhuza ayikho into ongayenza lo muntu wesifazane ongahlakaniphanga njengozimdola wes
khulume ngomuntu ongazi nanokuthi emsakazweni yini into yokukhulunywa yini into ongayona ukukhulunywa emsakazweni khuluma ngomuntu ohluleka uku-understand i-contract owayisayina back ngabo 2011 2010 bani esamhlula namanje hayi suka khona ukuthi kanti ubheke icelo wabuya ushintsha nomqulu ayazi wawushintshela ngabe umuntu uphumule abantu abazifendele ukudlala endimeni it's not ukuthi mhlambe ngoba nakumthanda like into unfair iyanyanyisa ngisho kuthiwa imayelana iyanyanyisa into engenali iqiniso nje nama ngihlangani naye eyangihlangani naye hey mina ngicamela ungabi nalutho kunokuthi ungitshela amanga ungikhulumela into engelona iqiniso yo iyanyanyisa into elokhuze unfair bafowethu yabo umuntu akazabalali umuntu futhi uma usekuyisikhathi sakhe aka-enjoy isikhathi sakhe like usekuze ku-enjoy ogatsheni ogatsheni bayacelebrate ngapha nangapha umthandeni ukuthi uyacelebrate njalo ufika manje akusafanele akayeke naye na-enjoy isikhathi sakhe sokuthi a-enjoy naku sekuze kwaqondana naye iParis ifikile yamvulela iminyango yonke into ya-right akanikezwe ithuba naye a-enjoy njengazo zonke iy'ngane bafethu ukuthi usathi uthi uya-enjoya buqhamuka izinja selokhu ucikatha ngaso sonke isikhathi cause into njengamanje imayelana ne-paradise unedipensawuthenda ngizale ngikhulumela inyongo la kuma-comments uluya uthi animfuna uZimdola umthandeni akasigcinanga isikhathi uzingenele yini isikhathi engasigcinanga okay siyavuma-ke ngoba ngisazi kwasikhathi obekuthiwa ngafike ngaso bazingenele yini ipopoza lakho uZimdola luya awume kancane cause azange ayifake stage ufakiwe kara nje abanye abantu bafowethu hayi